Саламатсыздарбы, кымбаттуу катталуучулар. Бүгүн 16 декабрь 2020 жыл. Фарфор идиштердин бааларын сатып көргөзгөн фарфор стеклянный идиштер. Канча болуп атат? Мына ак чыналар 45 сом, 50 сомдон, мынандай гүлдүү чыналар 60 сомдон оптовый, 25 сом кичинекей размерлери. Мыналар 35 сомдуктар, мыналар 25 оптомго. Мыналар 85 болуп кетти, доллар өскөнгө жараша. Кружкалар бар 45 сомдон оптовый ценасы. Мынал набор 1000 сом. Мына чыналар келди, эми жаңы 45 сом, мынанысы 60 сом. Мол дагы мурук эле чыны, бирок повторный келди 45-60 да. Тарелкалары размерлери басына карап, квадратный тарелкалары бар, овальныйлары бар, балаларында. Квадратный кичинекей 90, чоңу 100 сом. Тарелка 65, мыналар 80, мына 75 сом. Аштабактар 160 да. Чайниктер булар 180 да, мыналар 280 сом. Аштабактар булардын 10 размери 75-76 сомдон. Мынасы 65 сомдон, кичинекей 45 сом. Размер треугольник. Булардан жок, мына овальныйдан бар 70 сом, а разделёнкалар 150 сом. Булар нас чоңдор эле бар. Канчада? 80, 95, 115. Малардагы? Бул ромашканын эң кичинекей 85 сом, 100 сом, 120 сом. Мына гүлдөн полный бар. Чайниги 280, тарелкасы 55. Кандай? Жакшы. 80. Мына тарелкалар 4 размерде тарелкалар. Набор 4,5 миңге болот да, мындай. Терип аласыздар буну, штучныйга. Чынылар пиалкасы 35, 60, мынасы 40 сом. Овальные 150 сом. Мынадан азыр, мыналарда полный, булар эски модельдер, бирок бардыгы эле бар, бардык нерсеси. А наборго 4,5 миңге болот. Могул экөө бирдей. Бирдей. Ана мына набордон бар, бир 6 миңге терип алсаңыздар болот. Средний набор 6 миң болот. Набор 6 миң. Терип алганда? Терип алганда, ошо терип алганда 6 миңге жакын. 6 миң, 6,5 штугуна карап да. 5 түрлүү тарелкасы, аштабак, овальный. Пиалалар 50 сом, 80 сом чынысы. Бул жаңы келиптир, э? Наборлар жаңы келди. Булардын 11 миң, 11,5 бар, 12,5 кетти. Бул наборлор 10 миңден жогору болот. Бунда терип аласыздар да. Пиаласы 75 сомдон. Чайниги 450, конфетницасы бар, размерине жараша болот басы. Конфетница, звездочкалары 300, а немеси фруктовницасы 800 сом. А мынау готовый набор 102. 12,5, 102 предмет 24 адам булар. 24 адамга 102 турса. Мыналда 12,500 болот, наркынса 13 миң болот. 3 эмес расцветкасы. Булар набор, э? Бул готовый набор. Готовый набор. 102 предмет. 102 предмет. Бул дагы жаңы келди. Бул да 102. 3 расцветкасы келди пока. 3 расцветкасы. Канчадан? 13 миң, 11,5, 12ден. Мыналар дагы? Бул поштучный терип аласыздар 10 миңден оюкпай болот. Тарелкалары канча болот? Мына бир тарелкасы 350 сом турат. 350, 300 сом, 250ден размерimiz. Булардан жок, мына иранский стеклолор келди, оптовый басы 400 сом. Плоский бар, мындай. Басы, оптовый басы 400 сомдон экен. Иранский фруктовница. Мындай ножкасы менен бар. Жок. Мыналар бардыгы ножкасы менен, ножкасы болт менен бышыкталат. Мындай Болт менен бышыкталат, э? Мына балыкка алып атышат, выпечкага алып атышат, самсага алып атышат. Сом экен го, басы канча? 300 сом аптан басы. Иранский болгондо не бьющийся стекло? Бьющий стекло, да, мындай этажеркасы менен мына набор кылып алса. Набор канча? 500 сом. Мына этажерка. Этажерканда расцветкасы, тарелкалары бар. 550ден, салатницалары 500ден, мына топницасы 650. 650? 6 кичинек тарелка, бир чоң немеси. 650 же.
650 Şular canı gelip tura. Geldi. Mına termoslar var. 1300, 1200 razmerine qarab. Mo paçkada 2 olur, 2300. 2300. Mına lordtuk öyle. Жоқ, бұл неменки поштучная кетеді, бұларда 15 мыңнан жоғары olur. Тарелкаларында. Пиалалары қанша? Пиаласы 120-140 сом. 20-140 тарелкалары. Кичинесі чоңы. Ең кішінекей 250 сом. Әрбірі размеріне қарап, 10 размер. Аштабаға 1000 сом, фруктовницасы 1200. 850 конфетницасы, мынасы 450, мынасы 400 сом. Салатницасы. Бұдан жоқ па? Бұлардан ем керек, жол açılsa керек. Жол açılsa келеді. Бұлар қанша? Фруктовницалар, мыналар 330-дан 400, 350. Мынал 330 оптовый басы. Мынал өкөй 300-ден, мыналар 190-дан кичинеректери, размеріне жараша. Мыналар қандай? Тарелкалар бар, стеклянныйлар 200-ден, 230-дан, 180-ден. Небюший тарелкалар 180, 200, 260 размеріне қарап. Мынал 260 сом, мынал 250 сом, мынал 160 сом. 6-дан да бұлар бар. Мұнда күлділер 250-ден баштар. Ирандық қой, ә? Ирандық желді, цветтер үшіне келіп қалдасы жоқ. Мыналар 120-дан. Бұларда не бүйшесі чағын? Мыналар не бүйші. Бұлардың мынандай чоңырақтар бар 300-ден 280-ден, мыналар 250 сомдан. Мыналар арзан 160, 180, 250-ден. Графиндер бар 150 сомдан, 130 сомдан алар. Мыналар бар 6 штугы 200 сом, мына 6 штугы 200 сом, мына 6 штугы 250 сом. Мына bir данасы 70 сом. Мынау ирандық, ә? Иран. И мынау неме бар? Для выпечки бар. 400 сом. Üçü. Жарылбай жоқ? Бұлар емеге. Біресі 400, ә? Жоқ, üçü. Набор. Набор ба? Набор 400. Наборы 400, арзан екен ғой, ә? 5700 бі? Оригинал. Простояларля 5,5 қалбады. Ал модный опаны шеререче. Мына 5700 қанша? 9 предмет. 9 предмет, а? Бұл ша? 5700. Бұл оптовый басы. Оптовый басы? Журналын прайсына лекеді. 4000 сом? Эко, ә? Бұл ша? Алмасалыштар 2,5. Үстеді мүнісі. 2,5, мә? Алмасалыш. Бұл? Bunlar 2,5 konfetnisi. Zamzam sunuku 2000 son, 1800 son. Zubaçkanlıkı 250 son. 250 son. Aşı salış 1200 son. Bir de 2000 son. Çaylık var 1300 son. Çaynik 1300 bü? Bunlar 2100. 2100. Bunlar 2000 son. Bunlar 2,5 son. Bunların hazıratlar 1600 son. 1600. Бұлдағы 1600. Al bir öyle kaldı. 1000 сом? 1000 son, 1400 son, 6900 son. 1400, 1000 сом. Для сухофруктов. Мына тарелкалар. Kaç razmer edeceğim? Мына Bunlar овальный. 200 son. Kiçinesi 180 son. Мыналар конфетницалар. Салат. 150, 140. Пиалалары қанша? Çaypeyler 80 son. Birinci sort. Бұл қаяқтікі Ташкент. Özbekistan, Taşkent. Çayniktері қанша? Çaynikleri 300, 350, 250 her türlü su. 350, 250. Мына чай пиалалары қанша дедіңіз? 80 son. 80. Чоң пиалалары ше? 130 son. Birinci sort. Birinci sort be. Tavaqları қанша? Tavakları 300 son, 350 son var. 350 son. Кружкалары да бар екен. Kırışkası 150 son. 150 son. 250 son. Tornitsalары 250 son. Бұлар да қашанда? İkinci sortta. Bunlarınızı birinci sort 600 son. Екінші сорты қанша? 250 bunlarınız. İkinci sort. 50. Мына 200 son. квадрат 200.
Bular kança? Madonna barı yok mu? Yok madalya yok. Bunun çay pelası 130 son. Tarelkalar. Tarelkası 170, buna kişnesi 150 son. Salatın salatı 270, 250. Sırtın göster. Çaynik şuna 300 son. Buna son orada var. 400, 450. Buna en çok 650 sonda. 650. Kruşkalar. 250 son. Keramika yetiştir. Bunlarda çay pelasında var 45 son. Bunlar çinisi 80 son. Çay pela bunlar 40 son. Bunlar 80 son. Çaynekleri 170 son. Tavukları 120 son. 20. Çataları kança oldu? 130 son çay pelası. 130 son. Konfet insanlar 350 sonda. Böyle tavukları Bu alma salatadan. olmasa var. Eki cari mi son? Ek kas. 2,5 milyon dedim. Çoğun çınıları kança? 180 son. Avальный салатницалары? 400, 350, 400, 350. Ну, керамика şu kadar. 200 son. 200. 200 son. Bunlar Sinesi pilavlar. 35, 25. Taraftalar 25, 20. Çaynikleri Çaynek 130 son. 35 son.